no tubakona kanya kwatana bantu kinde tuchietu chia weru tha mwanja honi mbetwa wini wa Kinyero tukiambirire ni atiria muthia ngwataniro ni chokirete thokoni ya maua nyuma ya nkuchenira chiithirete irio kwa kaita ati ka biashara wamwe na maabitha ba county nkuchenio chiareti wa gibwangatanire gururegie ithurano bia tongeria bathoko yo MCA wa wadi ya maua Duncan Kagwana nethirete akireta ntere ichu yele owamwe na arabaraniretie na wetikaniria kuwatanira na inya wetikaniria wetera mwaka kaita karatariki chithurano ikethira chitumirwa. Nyuma ya kwithira bari na nkusenio inyingi ni untu bwa utongeria na wendi bwa kuthithia kithurano na ndi ngwatanio ni icokerete thoko nene ya maua iri stage ni angali bu ni nyuma ya MC Duncan Kagwana gutongeria mabisa bangi ba county kureta urumwe kiri ya biashara baba na ndeto na mheshimiwa Rwaria kato kwenda mukuru no aria halo we toma mura kama sema ni yonge we bwanda na munonora imesenji cie ya itebu itibwa nkwana barabara yo na barabara kwenda kuya bwithe bwento ke na nyumbe utuka thamia ngite uma na nkwanda kuwa ibwa ke atongori barabara nonto kwambere to batumia twento kimwe urokona kura ari area thokone na nyorote ona area thokone riko ando te mana ya oni komena kanomena nonto tenthamia ntethiatea na ntekuthamia tukwatanira mwankau kithurano kirikio kirari gitumi gikinene kia mbara iji na ndi MC uju bagwatanite na murungamiri mushi Timothy Mwenda ni babekirite wirane bakiumia kijite nirio biashara bakandikithio gutina marei na ntuku ya kithurano gutumirwa na buku baromba bete na mbere na kugwata mbaru thirikari ya Gavana Isaac Mutuma atume miru tukora bwana TV na ndona kiringera Mwenda orenda athire muringa ndi muri mantu andona nani ntinda baringire bombe oro no ngabana na ndingira mbiri mantu ye ku ndona mawa ninkwenda mawa ebangwara ndiro bazu turura atire Juma Alhamisi yetu etete next week tukeya na ntuba department ya trend and cooperatives bagetha bena team yo yonde ngetha ndio na nyenda thante o bambakilisa bebo aranirie babu na abo bobere ntukora bogora kura cia thiatea iringwa kenda bobwa kanya ka registration wewe kanya ka guthi campaign yenu turabo kabanga kura iringwa nyani nke ya kuona o garingirwa menya challenge o mwero menya turesara o mwero na twarekia nani de mwasimwa wenu barabatarwa na barabakoro no ntunte kwanda twathuka nanka bweta bwinda mwe tuikanirie miambo tukaya na officers batirunge kuuba register omuntu na biashara yake na la hitu tirichia na renge atwareacia lakini ndo tirichia ndo tirichia muntu agato tungira nto ja ya bo wene ni aringi kula bako kwei turenda kuli omuntu alo mana na ndukeke akaregistrwa mwanka tha itoriete ya twena differences ite na ala ire no nto bugua mwenda ugote musara jutara gwete ne giko ke tutirimane nibwo bothethurana aringi kura botheringa twe tayari kuringirwa kura na kurea kuringirwa. Asante. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua county ya Meru. Urawari County Secretary utongeriene bwa urawari nkavana wa County ya Meru Peter Munyano akimathia mundine thirete agishumire na kumeneria thirikari ya Kenya Kwanza akiwa ni atite kithomo mbecha cia kwana nkuluki inonekanite kwithira kiwa thirikari ni ukaraya kayo chethira kithomo akionekana hinya kumenyeneria bunge barabe thirete baki wa tambaru utongeria bwa Rais William Ruto akiwa bunge baibete bothiri nonto batikwithira bakiruta uge bo amunde orenye momembo wa kiama kia PNU na ithirete akiwa kiama kiki yetambire na kuria ruterene ruregani na thirikari ngamotore ko rutero ithomo it's a pity nonto ria thirikari ku contradict ko gwetene ngarira capitation kambe chiri bati gweta ma schools atukuona wingambo na education na kithomo tikia kungambo ibangambo na manto jange jonde lakini kithomo na manto ya afya na nya agriculture bintu very key kiri muntu nonto janande kithomo yokala kwena dropout nyingi muno illiteracy kuya tugachoka ara twari igitara independence na kira twajukairia uhuru itwengawa na wabwenga through kithomo
kwa amborie kithomo kina kio kirangaratana no ndunya bwa ajumbe betu no batena sauti parliament ote muntu kwaria mwangana ndi president no kuja kwa address ka kuonaniria mwongozo bana parliament ne bati ku check kira executive kuthithia kwa ajumbe betu ibaete voiceless ibaibo kuona bangaratenia nthiguru yonthe na igio nguria antu betu Bameru na Bakenya na Central tuchenje utongeria kabisa kena tu antu ba misimamo baba kwa advice ya president urabati gwetithia nthiguru no ndonande kuthukira ukani no nya president ate kuona any support kinya kia heshimua datara support heshimua bati kunengera president support rapo momonia guidance na ba mwira gutibui aikubui lakini ande baere yes man yes amami yes no garuki yes baere yes people no tupatumbo tutedia kabisa na ambori nya youth betu bonde Kenya mzima na betu ba Meru na nyaba constituency ya kwa Central Imenti ibajo kibande na bajo kura nonto inova kagira voice nonto we seriously to kwenda sana to change leadership nonto tuena manto ya maingi mono changamoto imono inyingi mono ndene ya Meru ndene Kenya ila tukunindi ku address nonto toro dato we are living to kwenda toro bwetu bwa sawa na bwe no toro bwe na maana kiama kia PNU kendene opposition na twetete mbere parties ichionde DCP PNU biama byonde Wiper bikeja amwe na biringanire bithithia coalition kubwa na PNU turera kutha turi au ndene au ke that coalition na twina ajumbe baba ingi twina MCS baba ingi na inya twina presidential candidate wetu preference ura ukathoro coalition wetu kagwata mbaru as a coalition kenda tumira au na ndetro opposition tuita mutongerio rogetithia Kenya na mbere after 2027 Togeta mbere ni atithia babikibiki ba kumantere tia Kirimari kaunti-ini ya Embu ibetie baneti na maandamano ya wenyangia yara yonekanire kwithira ya kibwithika ntuku ya Jumatatu ngoro kuluki baithirite bakithombia wikirwa mpini komwe wo hirwanyirwa DCI inaraba kuwa ona bobu kario bo batina njira kana batare njira maandamanone yao Mwite mwage kumwita, mumunyite mwage kumunyita, mutingicenjia manyata, mutingicenjia guku. Ithuĩ guku tugite ni one term liwe liwalo. Hata ikue vipi ni one term liwe liwalo. Na toroiga murekie mukunji with the immediate effect. Rucio tigogwo murona katari opusi, mutuite ithuothe, muturage ithuothe, mututhike ithuothe na mutukinyire nginya kaburi-ini. You have to release mukunji latest by Sabiri. By Sabiri. Tukipatunatana na nyinyi. Nataka kumwambia bwana county commissioner, kesho acha hivyo unatuitaka kwa mikutano zako. Kesho usituite, kesho kuja na matia gas, kesho kuja na mabullet, piga sisi upate uhai zaidi. Ni miario ya Joseph Thuku uria wicikene wega takaka iria atamukire thiini wa tauni ya Embu riria mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji anyitirwe ni maabitha a DCI na iria atwarithia a bodaboda akuma wandi ya Kirimari meigite kando nayo. Atwarithia aya a bodaboda marauga kaka ndaragia ithenya ririao na ati mau mari meciria make ke mwene tiga riu ariwe secretary wa gikundi kiao. Kaka teke spokesman wa Kirimari Bodaboda Association. Koguo statement wa yondi angiruta kana mundu wingi wa wondi ongiruta statement ai nigike na nike wauga noti ofisi ya Kirimari Bodaboda Association riria turaria azi ofisi ya Kirimari Bodaboda Association twaragia toguo ruo na twaria umuthi guku makiigaga kando na mirurungano iria ikoretwo kuo thiini wa tauni ya Embu makiria iria iraikuo mwambiriria wa kiumia giki vuva ya kaka kwa matwa twe for the last ngwiciria na tuge kuma January ginya abaturi tutiana koro twitanite maandamano twita riders koguo maandamano macio makoretwo makithie na mbere tema bodaboda riders tweriria twitanite maandamano kana riria turenda gukora twina maandamano ni ndu wa varia tunkoro tuvinyiritio twita riders tufuataga process iria batie tukanotify authorities
na tukera riders yentu maumire. Kaka anyitirwo ni maabitha a DCI na gukinywa igotire mwena wa Kahawa Nairobi ari na thitango cia kuvanga mirurungano iria yari kuo thiini wa gicigo mbunge kia Manyata vuva ya Mukunji kwa Matua. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tugita mbere ni ati kumanena makarika ya wagagia bokaria yara yethirite ye kuyirwa ntere tia Igembe arethi andiki bandheto na mabitha bokaria barabethirite be mustari ni jwa mbere kwithira bakimurika mantu ya nindi balukirite njira ya maromba na rekundi kiandiki bandheto kumantere tia Igembe yakio Igembe Press Club watanirite na mabitha bokaria arethi atomeria na inya muingi bethirite bakibanga kiatho kia maromba ntuku ya royo kirekethire kibwithikira ntere cia lare na rababangite kwithira bakiromba Murungu kwithire bathiriria mpithukirira chithirite chiekuyirwa. Na Murungu wetu ahatuigwa na Murungu aigwa rumore antu banterino cia Igembe kumana na nyamara bia bithirito bibarumirite muno mantu makonenie na gwagi ibwa ukaria bura bwithirito bukiandikwa agita na egita na kuonaniria Igembe riri gwatini bonene turi andiki bandeto kumanterino cia Igembe twithirito muno turi mustari-ini wa mbere kuri gutangaza mantu mwanya mwanya muno makonenie na gwagi bokaria wamba bwandithia kwina mantu megie ulevi na unywi bwa ndawa cia kulevya kwina mantu megie gender based violence kana ndo acha kimijie kwina mantu makonenie na ana banini kurutwa cukuru na kugianda bagutwika ekuru kautika tiari banini na twarire ndeto ino tukona mugongo uyu wa Igembe utikuthi sasawa ntuto yete kanya yandiki banteto kuona inya tu community no tuthithio ntuba ku touch community na ikio tumi turi andiki banteto tubanganiti maromba ya manene ntuku enjuma tuketa all stakeholders tukwata mathwanio ya Press Club mbaru ni thwanio ririega mbere ya kuucisha Murungu kiri thina ira tukarite twikurukira nacio tukurira muno antu betu bakuria thina muno antu baingi baukwa muno na itukuona kwina atari rio ruyu tukaria kwaraniria ng'ombe iria ciitite ndene Igembe North na antu betu bara bakuite ni barai na mathaga indi mathaga yara yatombere kuonokia ndithia cio itiete kana ndithia cio itiaite tugwatanire twinthe Murungu akaigwa kurira gwetu na atucokeria ndithia cio ndire ciitite na kinya kithe baraba akwire tutumba gucokerwa indi Murungu akabwithia na njira ingi mwanya ora mumisira yumba kuona kuborerwa gitumi iki gitumite gikundi iki andiki bandeto kia Igembe Press Club bagwatanirite na atongeria na kinya atomeria bathuranira maromba mama kaithira mari kuntu wa njuma nikenda kurombera thina ino ithinambe na kuthira itu involvete all the stakeholders involving clergy and ba kanisa itu involvete the bonda people baba ijagwa bikibiki itu involvete arethi baba kuijwa ndethia itu involvete antu bokaria baba thia guthingata ndethi ici iyo itu involvete everybody kenda turomba tuona situation igucenjia tukuona thiri tukuona ana betu bakithoma ndeithia cietu igutia kuijwa na maromba makaithirwa mari o tariki imwe that is njuma tauni ya Lare social na tukaithirwa tukiromba kwanjiria thaa 3 mwanka thaa 7 kio tumitukuromba mimbi antu bonde bacumirie ntuku ya juma be Lare turombere mantu ya na kenda inya tutarana na twaya na mawaitha bura tumba utethania na bura tumba kunisia mantu ya twi pastors twa support untubu na tukamobilize pastors betu ba fellowships mwanya kenda tumba kwithwa twina ntuku njega nenene ya kurombera thina ira yutukonia iteneri kuma Igembe North Peter Nicholas Chabari Kathashe mwanya mno kiwe Nicholas Chabari na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia wiru thaa mwanja ugete kuraitu chokirete na ndeto nkuluki
CBJ Meru National Polytechnic nigituge na njoru ya ubundi note anthigurune kuma kwambirirwa kwa mwaka jwa 1956 ni cukuru igarukite na kwa king'ina kia nthiguru gukuria ngugi cia njara wiritaniria gwetu ni kwaritobeto uritani bugwitaniria negita kuba umenyo na dhamana ya muturire kubathuranira ni untuba maite na mena mira jareja ciuma iria muturirene. Moxie Aluminium nio nduka enjero buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisi kuna maguri ja mega turi na into mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayel, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charuki iri mwanka 11 ciogoro ntu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana uturingire thimu kurukira 0706 446 198 bwinthe ipo kwa tiogeni. Vultures are gathering, Ladama. With every bit that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. Our legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Muratu. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Gakwatu ageni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntubwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cia weru tha mwanje twicokira na ati itukubanganiritie rono rwa mwanya na ra mwandiki wetu wa ndeto Anthony Kathenya achimanitie na Miriam Njero ura waciarirwo ati na njira igili hendu nombite kwithira akiomba na uturone bwawe na kwithira akiomba na kimathina yara yonthe thirite chimania yo turone bwawe no ntu nomba kwithira akibwithiria ngwecia wewe wengwa kigechunje kia mbere kia riboti ya mwanya umbani bwa mwanya. Miriam Mwawira Njeru, mujari wa kana kamwe, ajariro ntere jeru nyenje, kaunta Embu,
na ajiarirwo ati na njara njere na kwithirwo agitukira muturire mumu wa mathina maingi kwambiria ari munini. Are maise vau kegonge boys wetu ni wa vau, so na ni mami wa kana na naciarirwo uguo mbana, naciarirwo ni ta njara cionthe igiri ndutaga wira wakwa na maguru. Miriam ambire mathomo maetana bara bangi inde kumana thina ya kimwili aomba nyumani kwithirwa akirwo skuru ya mwanya ya antu bara bena mawathe. Uniku monini wakwa ngurite bana uguo na ngirutagira mawira makwa tatwana turia twingi na thi skuru na thoma from nursery na thomire from 1992 na thongira class 1 1993 na rike skuru 205. Koguo ni nthomete wata ciana iria ciingi thondomerete special schools nginya form 4. Kulingana na Miriam, ajari baya batari na mainya maki mbesa ontu bala batumira kwithirwa kirwa nja ya antu bala batina ajari. Miriam akielekagira nyombe ana ya Jomo Kenyatta kaunti ya Embu. Koguo chief wa wetu akiuga ni ndwarwe children's home na ngitwarwa children's home itagwa Kivuria children's home kou na kumucie na nekarakara kou vanini na gia sponsorship na twarwa riu Jomo Kenyatta Children's Home for the physically challenged. Miriam Wawira Njeru aitha alikuwa thebwa kimwili butari bugwatoge niturani kagitagara ntu bare bali na mwathe bonekana gata majiara makilumi. In our days hizo siku zetu kugia mwana wena wathe yaita bad omen kana yaita kirumi musiuri ucio. So society uria mambosaga matiambosa ina very positive way kana matiambosa na taundu ukoretwo wivo. Koguo yabindire ni retainwe kana mbikare thivitari until I was 3 years old. Koguo nekari nginya na kinya miaka 3 nigetha mbuke kuma thivitari riu mbuke nikutane sasa na society huku nje na narikia ukoka huko njariu niguo maisha mambirie kwa ruma time mega pio nundwa treatment ya society ciana icio ciengi tondu ni nae wa mwanya muno in that village yetu ni nae kari uguo ni wa mbikari uguo ni wenga. Koguo andu ni mona gata kirumi mucio ucio. Koguo mageciria turute uyu ava tumwikiro iri twike atia. Miriam agitwerithagia muturire wae wakinyiria aria umo nyuma ya kuriki mathomo makirathia form 4 mbeca iri jari ntenge jia mathomo igikinyaga muthia. Miriam agitwerithia gitaka ni kwagire na thina murimu mathugania aitha nyumani amba kwithirwa akilagia na kunenkerwa mbeca kathomba ni mubungu wa gicigo bunge kiae alaumira kwithirwa kija Nairobi na kwithirwa kithina mbere kuthoma ya kinya form 4 vonivo sponsorship ya ukire kithira na ngiambiria riu gwituma ngiona riu maisha matingithirira batondu ndu wa mbere ni ndingithie mugundari kurima. Okay, ni nageragia ni kana kuona kana no mvote kurima but utia undu muvuthu muno ati ndingithie kurima ndute kivarwa kana ndingivota kuruta mawira mama twitaga manyo work. So nineraga Ngai muno andethie mvote kuthoma nigetha at least ngewira ningivota gutumira maguru vandu ndakuvinyiririka muno. Na narikia form 4 ninathire kwi MP by then etagwa MP wa Mbora na no ambere check ya 20,000 na kimbira ndinjari college. But before then after form 4 ndirikanaga nambire gutwarwa rehabilitation center tondu na very stressed up na life tondu ninarigagwa riu ndina mundu akunyitirira na bado dina sponsorship nimbikatia. Kagitaka Miriam makerekagira kiri mathomo mawendia kana sales and marketing. Aitha wathebwa Miriam bakwithirwa ati na njara yari thinengi nene kiri guceria attachment kambuni nyingi ikionaga tumba wira na neka diploma yo ni navitukire. But the problem was the problem ya imwe attachment ninathie saga maofisire kana ngathie kundu na by then marketing ya kururia indo
ukavewa indo kathi ukauroria ukauko kalivwa na commission. Lu most of the companies ni monaga riu ngakua indo atia koguo ngakwa ni dismissed. Kaigua mamamburia atiriri riu wana tugakuthomithia kuruta wira na computer taringi maybe take orders and everything. Riu na maguru timo njara indo gatunangira computers ngakwa ni so much discouraged. Kumane na thina ino Miriam macoka cukuru kairi kuthoma kagita gaka akithithagia human resource management na ICT. Alafu riu tondu ni mundu social, kambwe ni mundu social, ninacokire kumenyana na one of our lady mutumia mwe ni pilot twamenyanie nake ndiete gucerera mutumia wingi murata wakwa akimona agikora so inspired akinambira nirenda gugutethia ningigutethia atia nikiugo kia mbere kira na mwirire nenda gucoka cukuru nenda kuthoma akimburia nuthomera ndu ingi mwena nenda gwika diploma ya human resource management akimbira ningukurivira andivire the whole course mutumia ucio ningenaganike muno etagwa Geraldine wa Ruguru. Miriam athi na mbere na mathomo na kumba kwithirwa akirikia. Miriam wa wira njeru arikia cukuru na kwambire guceria wira amuja Nairobi. Kiri guceria wira guku Miriam agitolere ni athiurukite ntere nyingi cia muja Nairobi ta mutawa mabanda wa mukuru kwa jenga. Society it was very harsh but ninageranirie nayo muno. Koguo ninarikirie college na umari unathi gutungana na muturire kunja vau nivo na ukire na tuika riu muciari na agia kana na coka riu nambiria kung'ang'ana gucaria mawira nimbikarite ngekara mukuru kwa njenga andu acio akuni mambise muno nimbikarite kayaba so ngigerania na muturire. Kulingana na Miriam wa wira njeru muturire wae wari mumu indi ni amre upambana nau ontu bobo bugitethagirwo ni tagare lyae lya gwitikira ona kethura antu baingi batali na witikio atiomba kwithirwa agitumi no giku andu ni mamonaga ta okay ni marigagwa ni mwana wikaria teto ni marigagwa ni ratumira atia maguru na kambuga andu ni mageragia kumva challenges like kambuga ni munini ukethira ciana irandu tanguo ikenda kuona ni mbikira atia nguo andu matiambitikitie no ngorwe ni mundu wa bata lakini ningenaga tondu aciari akwa nao ni maukire makimenda kambuge aciari ni machangiire muno anani gwitikira na kwiyenda tondu andu acio engi mationaga takwa ningituika mundu kana takwa ningitethia vandu kana ningituika mwana wa bata muturireri. Kiri mubango wa Jiromba ni bwa mwanya tukaomba kwithira tukereithia ala Miriam wa wira Njiromba kwithira kiruto wira umba ni bwa kiruti ngugi bwae amone mendekithia mae kiri mathina maingi marama kwinjiria antu baria bena mawathe kuma muji munene Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Kathushe mwenye mnono ntubo kuona kanya gakwatana abatu kiendeto chietu chia weru tha mwanja ngakwendera kaita kia unibetwa Winnie Okinyero.